Алтынега Санкт-Петербург оракка алтын төт қарақтақ доба кыйтылыбыт андойду чемпионатыгар Николай Гуляев үхіс месті болбыта, онна андойдутаға гроссмейстер норматын толырбыта. Таттаттан бұл бастакы гроссмейстері бір дөйділақтары честәтілер. Бестәгәр сақаматынан үлүһүгә сылжыбыт отчугуйкан коля бу үтүмен метәл онна кубак келер соргутугар осколага кирегеттен бастаку чутала Ульяна Жарафовна оны тренера Игорь Шукин хуюларынан сыя бая добатны кыбына хылжыр огога кубулуйпут. Жогурда онны улахан багалак онна коланы кергенни кычкыннар таба көрөн чурапчыга ыңыран бейлеригер олордон үреттер биттер. Кроны курдук тутанда Мария Никитична мама болан олок. Бири олок папа рулнаннан бейлери желеригер иджолороннар. Олок көрөк бит истияк битен токтандар. Наха шөйтүк иджолороннар деп бу огобутун бөбөйден күрактенерен. Николай Чурапчыга сылыгар кандидат норматын толорор. 2-нчы түйет сылга Сака Азия олора чемпионы болар. Бу курдук сылтан сыл үрдүк кирбейлери да баян бары макталын аныр тренердерин үрүскөн үрүлеригер андо дутаа гроссмейстер норматын толорду. Кене ажас кимге даганы бериммет малого доба дос катыралар дона. Хадатты түбелтага ажас санатынан даганы күйүнөн даганы төһөдө керет дагаттан эле нар ажас кимге да бериммет. Колоры каянда бу кийин кадыры шөдүк аню даже кене теннебин индебет химби кыйым денаню. Жора терехенге Николай бир төл баляктары тура көйлөр калын командаран көһөн кирен алгыстак тыллары көтөгөн ыры бастыңын анан истиң ийрек айгани өскеттилер. Дойдуар биддем эткелем барабын. Энник барым устубуттарын аймактарым даже барым устубуттарын көрөмүн олугун үрдүм. Кайдар урут эми карахажамы бәмдеребине бер браханиктага мустубу куду хананан улум. Наха үрдүм ай. Онна тонте этена этлер атын ситихилери кетехебиттен. Оле минуттан дальше собухан ситихилерге жарыктаныгам, үлелехиям. Добатчыт биһеттен агуончутагар дири саастаах 7-10 киһэҕэ сеанс биэрдэ. Киннертен сүрбэтэ кандидат 2-те мастер. Ойну түмүгүнен гроссмейстердын 9 киһи тэҥнэстэ. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саха телевидениете, Татта.